Owaku ebon basa ebon sene asanso bu Canadian ebe chance ebe check Canadian na kwame na offer your campaign be na asase ebe fan sa rapture Owaku ebon na makanka kana pa bedwa is ketu ya o ni nyina fo NDC na MPP otu 10 million 100 cities and 10 cities 5 cities ebe to me ache me wa yi na sebi like and Kyekyeku aba e me hu mani ni a boss na papa ebe chewa e dey na effect e maga fo aya ankura kwa show special nya we say me no like e me Kyekyeku ejuma ta me tuka nkofo nkoche na mo drink bi and if unity Kyekyeku bro tickets up ohia na premier arena say obetimi aba. Well, great people, Yamamunyana Kwaba, Eba Poleeno Multimedia. The name still remains the Fresh Boy Papa J. As I know, can say me wo Kwamai, Kala Kwamai. Yeah, Kwamai me wo Kojon Kasala wen ni crew. And I'm saying the Film Village. I think the last time Yabaha Obia no Yabaha na wo Juma. Better name asan to say Kila Juma. Na wo say me bana me sabe hwede ekoso ba me ba nso na se me ne na ni nkoma na akoye se mpanyefo ka se wasa cup ma na wanwem no na wo se me ba na me ne no ebedi enkomo kakra enti yamma kwa ba biom eba Poleeno Multimedia a lot na akoso within I think last year bibri na akoso me nya no ene ni hu nkomo na this year so niama bibri ekoso be the way forward plans are all the movie industry as a whole yankone ne the president Mr. President Kojo Lilwin member of parliament for Agya Koo South. Still now that's Ujinem. Yeah. And me using posters. Plenty be go we. Me say me twan kwana nim kakra. Omu nyina na so na ebu abontene. Omu nya enya na ebu abontene. So komo nyina so na anapa no. Na what abobo. Na bo dada. Me bo na hwache be 2 o'clock. All right. Now like support no wo homa. Support no wo homa. Form year. Oh, ground so ye pa. Ground so ye pa. Once I dey bia no wo come try support na be che. Me start here. You know. My printing posters will be we say my logo that's why logo no ba Ghana for Bekasa for power so on can be in the home me grounds na emre afọ kura keke afọ and I say no chi no moto me MP for you MP now that's what is na ewe ne do no na be say gina for aha no ono na wokotu no ono a Owaku oh okay me bon na basa we na sure me bon sene asanso bu Canadian. I bet chance I bet check Canadian. Na kwame na offer your campaign because me say that who any and how who you saying say na wo see your name be na asase. Oh okay. Be underground. Okay. Yes. Okay. Ti ansane mpie no na agi ni pansa wi. Wow. Asa te kwete fro sora. Na won stop na onya fu yi no sane a. Event mi sini kwai. Yeah. Nti sa bra time na movie no me start here no. Me start film krase. Yeah. Na me nambo de se obekwai asanwene su dunkwa ayamfre bogoso prisi adade so wasakropon ti se me didi won krase ni nyina antachi a me sani jacks beka bom no na beto stars na nkasem okay na kwakonka village ni nyina na wi a chire no ti menya ja Messi ena Agya Koo mu saka bom no na se na samre no must for so mu na se a chire ndi imagine da sana we campaign afa yeah bia you ready try me bia ready try me yes ebe fans of rapture no one time easy na bona makanka kana pa bedwa oh yeah sure oh but could you say is ketu ya o siketu ya because na say NPP for di sika nkofo twetwa metete no ano din o me nyina for NDC na NPP na afafanto na say new force so go for new force na ko siketu ya I'm standing for independence. Independence also convincing go for you are some better man. You try 10 million, me 300 cities, and 10 cities, 5 cities. Better me achieve. Okay. This is the time I never call. We be try be di be ntuma. Wow. Ko yin papa, eni mboni. Kada fu ni papa ni mboni. Yeah. To be papa na we twa kakra bi we ni. Ba ju de kan na ni be so asen kese no we nya bi na wo de mai ye beje. I don't do na say me ho ni we ka new force chena na ada opeso otwe e ba be shemu na Ghana de ho na mpem obi apem na cheda so de madam before answer na obi unity for oh okay for independence no okay ho na me recorda ya kwame mfie ye video be no kutansa then hotel okay inter de me call na no ye ohema professor Duncan okay de ba hema no onko ne che kwachia no umpana se ne mo ka kantino
makwa hin nkoso hin no a mo ye me ba na se me do machiko bi ti me no chiko bi akwa chia no okay omu nyina obi hia me na me gina for oman ni nyina menya Disney menya pipi ni menya CCP menya afanto ni menya cheda menya new force me oman ba panti me do mu nyina se me ba okay ni mo meta obi achi e wa hwebe mu na oba bia no me de hia ne me me de hia no ti ni me menya politics okay ti obi yi ni ti se me politics oboa menya politics okay na so o ka se cheda ye wa down free na the new for the president now but the open MP ya me the MP na who a officer no be pike na bia dachi bi no on say be onam no so me de ne so sa ne de no yeah ona dwendwe no so me de enye kase bi asa kon de ma muni nyina o me de me sa ta kakra bi pass nti ti me nya han troswa kon ma fe ma be pre kase no kase no ti fana de mo nkuma na nti no e be chena na mo de wona kasefo na epre woni alanchamatemu woni mahamamu woni baomia on de say woni tiabosum woni kodonkwam woni ayi pakwesi papo che kuku e fene ayi ba che kuku e example asin no for no ko che kuku anything bread never example me feel di ipo se me be better man to ayi santas kwa be bribe minimum ni di ayi akpalu I'm for chasing Ghana. Some what you go to Pan. Oh, do one abeda na die. Me mpem nko gibu sie bi se me ko chichi da bi. Dem wo no se kuku se kwamba na na meche. Ti apadu no bread eni kokoko. Idi nka mpa o we na nka mani beji o. O me fa hade me fa sabura. Maze me ka se area hade. Area hane baby am mama say one side for nyina kwabre ho no baby wait hana me feel ana me free ya school ti ho baby no me fa simple cry oh ye bompa ye say nka so mama afima uro ko Agya Koo o me na Agya Koo be say am for say me twensan hwan na ba ho say penfo pi say me twensan penfo omuni so obetimi aha no ba MP na nka say de wonya mfa fomfem na kan pa so mfa fomfem bet penfo mbemben no say mo sire me Sam papa dia wo say me enye part of promo strategy bi when you break pass or and say me kan nya me enye so oh okay penfo mo anyina de kese enu say ampa me ba oh okay be so mu say binya aka say my audit poster be we me nso ma me mo so ni say me nso okay ntino wow but me say enka bedu na nke ento aba na won ne na kojo nko parliament me say me started na we say Balfour so kwai poster say ejo Frankna Roses on bed so Balfour ni Frankna but as na o to yonkuma ejo so yonkuma say kaka na go kaka o hono anode ba hode hanya de o hana for keke kuro ko mabo na maka wow yani Mr President ko joka salawel hono da me road me samani Frankna o de wa Accra road o enti on so do sha o chi ayi oreku anu so hye ni blues anu wa di seats no na say go ye ni wow crap I think say no de ye hwe ni mu say this year no ye started campaign nanka also obesha say e de every but all the same no 2024 me bo abaso de me kasa me bo abaso amanfo say me ko ha na ko bo ha abaso me ba na bo ha abaso enti ye nya dem bi this time me pa na adwuma so I say ya bo na abaso yeah on say obi ayi adwuma yeah say me obi fast start 20 ifa ba kumpa bo obi abaso yeah when ho de so na ye na wafa no why ade enti no bo obi abaso good in ye pretending eh uche document na bana munya ogazi enti no normal wow ipa ya de deserve kwa banabaso utwese kwa kofa sebi upia sebi utwese kwa jifi kwa banabaso good ko de no so mere ana ko no no so me de beso mo so ni pa na de ti de no so bia no woni so na banabaso that's good to bia ya that's good 2024 nema ko say o hwe adwuma wo 2023 yeah 2023 2023 no say o ye adwuma bebre premiere ne komu ne bibia in the movie industry no nema ko say ma wankasa eye ye tiase no nko akeke no ne wa ho de nya de nkwa de sin bibia okay say bia manya sika kase bi ana mentiment si fienti ana mentimi anya sika anya bi enti na enye eye yeah nyame amahwe mpa na do 2024 mu awa ho de onya le eye good ya be career ari for go hospitals yeah won sem mu ntu fi se bi nsem mu
Unsim boko be chire nsana nipa sala ntimi nkan nyame e bia ma ye ntimi de eye pa 23 eye pa but this an be more asne the past. Mr. President movie our premiere we no te comments ni be e bae o be comments ni fra kra pa na bae na pi na nu se ya mesa ba kra be ye okay ti ba se ya ma kra no e shum pa okay takwade fo so nse bia comments be kan se ye be koto yeah ten ya dem disappointing go for amanfo dwae pa ko pi na se nu se me ma kra e ma other regions na kum fo so e be hwe bi ana hu nya fo so ba so a ka be ha dwen ko hwe ni pa be go Mr. President ase yeah from that time to another be 40 ko ba bia ho keke mpa na enfanye bi ho nyina ka ho yeah tino je se me am ka se me ana nyesika na me hwe okay me di na oba de na ma me no me ni so pese yakopon wo sampa che de o de che me no maso mu yi na me bon ho ka na mputati ni yi okay me puti se enko na nim yeah titambia me so de ko so e hira me yeah ko uji sketch an kam premier movie yeah epme na se na benya you true me nyesika na me se depend be jom ho na efe na omakoso to me din no na Lilwin eguso ay Lilwin yeah akona ni because promotion e kwa me ka promotion e kwa e buru almost 2 billion yes nti na me say nipa se ba ya nipa ba nya o sika no say what if na benya na so oboka what is it oboka nipa say sika me invest ye no wanya untimi nteka but ya settle ko ready ato on say bibia enkan na pete misa perception e feel ni petrim yeah tie wo kumase no na itwa movie kumase no enyi tu say e kumase movie no wa ha ni e bo promotion ya ebefa yeah be men ko bo kan bo for promotion ho bi ye ofa betimi yeah na ye retimi amfa so ye dey me na me hwe amfa so no na percent do ko no to mani pa ye dey ebun kam so premier from the we bin see the kumase na percent me ana ampa ma ye dey ma chi winti no sini aka bia me bia no papa Jackson ne other letters no omo na pese mo fa ye dey e ha say makers ni bi nti sini a me ha say premier no e bit say the etwa Golden Kingdom. Okay. Onsa. Was it neke on the 6 March. And 2, the me say be Mr. President, you know, Nigeria for them so. And also the can one and the baby key Mr. President. Mr. President. But we know, okay, 6, the 6 no me here. No 6 March. 6 March. But me here. Oh yeah. We 1 to be a I will say me jai. Nka o premier na 6 March. The 6 March. Ana share that. Ana abeshia minyo kumane be ya de ba so mbaka se bia Lilwin ntine se ka o de na o shede to 6 March golden Kingdom ezimo na ka no okay different place but different place nganya bet still na no ene na crash e baka se me be pese be se minyo kumane ade na wo ye no ana se bia minti no na me ni mpenifo no ka se nya na kwa na ye kotis emu say a different place Agya and the Kumasi city more ebianko emu so wa amen yeah we den ka bia nka we senka we timi na wan kwa na wa but o dwene chiche ku se yes o maka say we say bia wa shada pese o say ni kuma na dwuma no okay ansa ana say ase e wo ya angbeti ni pesa na bet timi go so ne team no penfo na ka o mo chichi nchina anke different date kaze different place timi go so no mo kasa na bia timi na besi fom na ma stop mo na why any day for ntino I guess I can you say me keep me first okay asana nka ba Nigeria for them bet e ko ba say mo mutwe san de ya et me me we ni first Nigeria for them first asana we abeto state tini nyina be breki Mr. President you know Golden Kingdom no be breki Mr. President yes na Nigeria for them be breki you know okay nti manya mpimia we no the season na e be share ba mo mutwe san de ya okay mutema senko mo mutwe san mutimi twe san de ya let me Nigeria na first I be beat Mr. President. Now the Golden Kingdom. I beat you. Yeah. Nese omo oni omo kasa omo sadate omo so omo mpenense sana. Anyo mo che omo ye wi. Mo che different location. Okay. But me just that is as we fit say bia okose unye juma. And I better juma say because the entire kasa am say o date ni nyama out. Ono so a she date. O date the pictures in bi so. The pictures we na da. But me yana me hwe no. Adi we say mam pressure ni abekoso good yeah and you be say be say na benya na me ka me so ya de queen de da me ye ho no attention be ka say osheda on say ha bit say na me show oh proof tafo na
Koko tem Dr. Koko she ye bia me spark ye no hita me ye no o mo asa atwesan ko me ya da me muhyem me de kra nya to so good de be dimpa beto so ide ayawi se na be fa wi amawi amfa me wi me nya de kuma nti no me se mama mi nana de I would say that night your bro Kyekyeku bro tickets ohia o ne premier arena say obetimi aba your premier ye kojo pa be support you. Oh, I don't have any problem. I say we me nua nkuma no. Yeah. Ameka like na me nua panyini. Yeah. O maka nyina me nua nkuma no. Sebi nyame de ba nso yere. Mo nyina de achi ye ba. Ko sentu mama ka so ya ma. Yeah. Tenta o de fese o so nua nkuma so no asere eso ba. It no invitation ba no kwa kire ogbu. Good. A check respect. Me why na sebi like na Kyekyeku nkwa na timi aba me hu manim ni a boss you na papa ye be chewa e dey na effect wow en kwa ba e magara fo say en kwa show respect nti afem mi say oh ma nya hwe me nya hwe me say me na like ye me Kyekyeku ye juma ta me tuka nkofo nkoche na mo drink bi an effect unity on sa yes tena Nigeria missions no abka ni pc kim obo wa hit pe onya wie na o hya se to na mo company phone so mo so apiedo jezo akwachi no waka nhia gu no so wo akwachi the video the moment na obi fans na akachi no kwa show respect akwachi the video obi sa fans impan fo ni fans na ire abata wo kuma na chi na so ba kase good ba oba ga na ha na if it's there bi wasa we are go hit wo de ho asa ni bi na mana kitikiti bi e kire fo be kama obetwa asan ese ke nhira wow yeah utwa na mo we mission utwa na mo wonya kwanya kolumba wa kwachi daddy na me do menya hit nya no bi daddy mabom de se mbecha mpenifo wonya kasa me dasi nya me nhira wa ayadwuma dia bitim ka se utwa obi ade a wa hwe sem sika e ya adwena wo de che sika no se nka wakoma ajai timme upa wi afom bi nu pa pie firi fom ya ka se me chwa de adonke me na mo wi pa sika adon mu ba me fam me nyi wi ade ko minyana mo aka me dasi na mawi asa waka me dasi waka nyame hye mawi da kan ness no si tinyire nyi do kan no do je kan na na eko anza enti no they okay da invitation ni ba me a me shem program bia enhia oh no I say makoye ni pardon made betonyom me yesi ni me sa pepelata me ko school meeting so ho me businessman on the team kwaka just seconds ma saba we dan na mu kuma se o me kwa me sa ten by it depends so me ad ne bank one ya me pese enka se ne waka ni because kukuwa mu ade I know say obe invite o kukuwa mu de say plan bi o sa plan say o ka kutu o kutu no o ti ko asi plan o da fere plan say bibi sa betimi aba say obeka say bia na metu kwan de e ba e try say obeba kojo I say that okay you so e bia de amo e bia omuntimi man say na e bia de amo twetwe nsan na ofisi bia o de ba me ma no e bia ohun say bia me am sa president no on so bia antimi I'm sure answer obi antimi an show up and two the chin ya me na me kokra be me ne kwaku e ba ho no no premier the movie no who is that guy the video come ho no de ma I'm on before kwam say obi anko me cause I dey am mo obi anko so unde skana ho to be re ko ni abere me ya mo bi a odi atem bia yakopon obi ayi ya obi be di o on ka chan bi sa na ti enti no are chen mi ne kwaku ye ne de no and this no and say all the teams in there e ko ho no how no I'm saying o mama de no mo ko na no aye ba unya me benya me nua wofro okay to o mantimi am kokoko the same thing okay but when you say bia when to attend o na bia unso de bia o de ba me mfi da be nya de sa me menye payback okay me ntisa okay da bi sa na ma ya mission ntina me yesi no me nua crisp didi matem epo me se menye nipa bi ko de chare twa me so bibi be me nya me star no eno nti se me fast no enko da bi eno am nkan hira mba eno krepa te fan payback ye adwuma ma no ti me o part time adwuma do afre me ba je sempo o twa meba o me nya ko wi na mko ase nya na mfo no wi no anza ti tue pa fa adwuma nyese ma je sini twa ma je sini me twa na bontina ze we wa adwuma ka
upa bia mfrɛ me menya bɔbɔ na atwa nkwan meba okay ansa na so me nyiri kakra see me say me ka me ja atache ana mpa maka amanto da ho obi ntim ntua ode wa ye wa kasa wo adwuma nti me go me say next time we adwuma me sro mo mfa wuro ndodo na ama me esa me bre o mo mfa wuro no mu chema artist na kanyina na me no sanse enipa nim mo no me frem bi na omu nyina so de nya bright no ya tira sin day one sana me nti obetimi promise o fans say Kyekyeku 1957 premier no obeba o le me ka wonte until promise ya me mpe promise ya me mpe sanse me promise we ne ebia me jetu me se me bo yi I promise me bo yi wani agi ne da no so nyina ape no sebe me ma no mfa no na mba ho mfa no be na ba yi me ba no yare ne we yi de ne hia bani hiase we ye no there's always me to so we ye jamba hoda atazi tino emere so na oh bukumase na nko bia me tivere let's come and support ko me ba me mama ono me ba me nyame hira me na industry ni nyina class ho na se ekohia ye Frankenaro ye party ya nyina ekohia wa obai efe oh Frank eyinu kuma onsa Frank ni dia Frank de mama no ya me kan nipa o usho obu ehun sampo mi epen usho no o pakuru so me ba dem am telefat wo ba me wu ama okay Frank shia how kojo bra kojo mini kojo o me tun ka chi mi video mami oh with how vibe na o ntia de mini kuma na ya de member me ba so me ba na full vim asa mi anka sa mi skentia me bo me nyes anka Frank de asa kan package ka be ekola kan ke share baako na kan bituga me machine ti eguso nyam me nyesika mu baby a be show do wa no so we be show do a kire ene na bi apoma se bi a kire betame ti do poma se bi a kire apoma se yeah and I think say that no so o ya de pa na woni so performing but o ba stage na free o ma ba ye no o ba ha me che because me say performing ma me DJ amba o ba fa ne ma pia on fa machine na aba ti wa se me beto nyon so je me sire no o do won koto me meta na che o stage no so na me hype no chinchina ha on ti ase o ba so ho ena mo che no se me hu ye ko me DJ do be ma bonyo ko ma se me no me DJ ansa anyi bo ya kata so ye mu fu wa no ti DJ no de on DJ no oba start abo fu wa no emwa ya so wa che se be no be na me na Dr. Jones me like when you so when you even anti better we are saying piece be for ko me piece me say as actor am say me to be paying you for me to you piece ni for me tragedy o man tia say say ni bi ka we me you say me me nya we no but what energy hey na me ka say wo energy on stage and kasa no wo sa de no wo nim how you see entertaining crowd for yes you say energy game buy no me nya ntuni adum bi na me da che say me som na me da wodi ship okay mi di bia me saka bia na bom bia say me ye me ye wow me ni mabre wow onza it go show p artist me gi 1 billion 1 point something 80 50 me de kakra bi na apeke e be wi ni para je say I want to check this ani ni ma and that time nyama sanity wow na o performing on o 3940 we o nyintuni o follow no ne nyom to like o mitie no o se me ne nyum kwa yi me na o to no nyom ba ne nyum na me da pai one yi na boy one plasma plasma me ma se ni o me da pai so o friend backstage eno na Ghana for ka say na kojo betimi aye say o say ya me ka on abon mini problem mini time say meta obi o mini time say mini o ye mahi wasi fi watoka na oba so ntin da be nya sabe do da be allow people obi a minua nanso ebi enchenche fi ni emu di akire bi no na say na me ncha say ma odi machi na me say na me bo so odi machi bia no for me to say obi entum ncha say me mpu ya say obi entum ka mi ncha me da that be I know my right in papa ni mbone ti say we are papa won maka say me nya kwa ebone dia so bentu nkasa baby o maka nde e obetie do di mechi no obetie be we say we mfa odi mechi so say me ntisa yeah time ba me movie ba no
tamara Agya Koo say ye pick ba no enkoche Agya Koo enkoche no sana mo ka kire o atam perifon bi o start perifon bi o start bi a wo ba mi nfi da wow me kwa nche koche and dey man papa since up to now me nti atisem okay tabi you know hwi no bem dai ni wa dwon bane tu bela kotumadu mesu minya nkopon se me mpoasem mo de mane mitirima ana to na mo kokonfu wana ma na mbi wono ma we bebe tia me na onkoro hwi ni mitirim tell hwi ni ho no me Christian che we are nko we ade ana mental we ni was ntino mental obi ntino me free man me to be 6 be na me ni konfu ni ma na bia tell me chenko for Ghana for say o money na ho me to me nsa picture on to fa ko ntwa picture the stand of wo ntwa da o twa na bi ntwa me na ma me na me gitwa me am so fa de wanyini ko de nti o se man for ni picture twa akwanyim nkofo bi ntwa picture bi okay wanyini me tena se Ghana wo betena se o nyini ntira be ye me na ntena ntwa nya sa okay binya tanti no picture akonfo ni mtwa malamfo ni mtwa abonamfo ni mtwa obi ani mtwa picture bia enti wo a opto wa open nante hu ufisa stars se hu wusu ni tiro sikadu ki ko pe sikadu ko pe star do maye no konfo ni mtwa picture ko kwan mi tono mani mtwa picture be office onu mtwa picture tivo de me office konfo si mtwa ko na so na yeso bana de ko na so na yeso enti wo a opa de jinche no okwa obako hu oba dey mo nko fun nyina ba me na mbo mo nyina de ntra picture bo when it rock bofum that's the difference unto so true pa very careful yeah what can sample yes tell me ko ba hey me the stars mo nam kwasia udi e che kwa ko fun picture when ko bi picture bo nti bi say when e bo star no o ko ye why you that kwai to bo ase God times the best for you wow o ka unity na me ka say ana oduru ho o chia miracle mo papa Kumase ne chef o ko se wan chia o mo se wan chia o mo e pacho mi pengo sasa o debi chira mo kojo o se mama mfo hu oti e bi se unhu o mo bet wan chia o mo ne queen o ba bia mi pie ba ko mi no ya mpese ba bi show kwase no nya bo ha ba ko mienu miensa ma bi mo ati o nipa bai next one ba okay dabi o se me jatu ni skade mo bia me nya different hit ya na me da ba okay se me show no ma ko no ya bo ko no ma ti vega boss no ka thanks me slow me nya kwai ko boy de wie no amra de ma no ata juso o kan tun say o be pa it prank and me ma yim feso unu se o ka chana na ba okay kwara pressure wo so yeah tini o ka chana we say say jaye timba yo timi di e feature mi fife be almost 11 me due na mu abro ana abro edi machi be shashe chiai be che obia be fa Jackson ho be fa me like my post obia back to akroto obia ho wie no on say me kakafro me nua machine chef etc no muti miracle mo side see dabi muti say say e kwa na achiri you fe ni mu just over fe ni mu say table so fe ni na emezi I swear to God me kenya nkopon na video asako don sanso kototo ebi mu nsa ye le mu wa chama bia be ni njina yi ma je be na table bi muti bi so mo abaka na kure on say be chia say wie no o mo ha no you fa say be fa say close wo na table TV vi na ni mezi so ana wanya na ma wanya odona amma intina kwa yi asia ya cheche ni mu e chire for no ntumi wura mu chia as a respect okay okay nesa wo chia okay on sa but me ya meka ba ko mu ma chia nti abondu so ni no wa to mu fi se man chia me ne problem okay because how see the program no wo di wiase kwan ana wo me konto kwa eden ana wo chen wa eden after den se wo skanti ana wo kasinti ana wo extenti wo chen wa den e make it because me wie be do feel me say fede what it mo say me ni ande fun bia sole am say ala burger say e kam say me be chana say like chef sole
like me as so me quite imagine like quite oba no ko no about no call that say me beba no me as me do me be mu street onsa ya me kan the officer we yes no bi hwan e BBC ba say officer we yes obi no obi ehu onsa am ka me hu ya me no kwa kontokwa physical I swear to God opa bra me chelsea me so no for that hu ya okay ana eye I say me chat say beef beef bar eboa beef ben yeah ba say beef bar missions na atisima ya na eboa I don't know beef o am say beef kreti oh okay beef we kreti e ka social media no e ka atisima e ka movie for na ntanye ba fe no mo dey ebam yeah what the beef we kreti an eboa ko nipa na wo kan o soro okay ofi wo be dey ebeko obinya kakra fo de kakra yeah antina gbo no auto shit e kire sa kwode na atisi bi osra oni se ko one spot kwa anya to chew de onya fans no yeah on say nti sa you know like mo show this say eh beef a aboa omoye pa beef dey omoni o beef na beef ben ko we sa na amanfo tim say ono mo wasem o ka beef beef ben nye beef ba say sa kreti ho no aboa omoye pa omo kreti yes one kreti me kreativity artist o na o kreti so na wan chia wo ena amanfo ka me chia o so u evu ye but omo no mo te me kan me chia say o me chia me kan pana unbi enti o so mo kreti dey me ba say on say the Ghana focus Lilwin ne like nya issue no between stress and say omo turn against me once Ghana no we did the kwa chi kakra we did the chepa ehunu say as watch no jam na so cha fom no bi mra bi on person ko aja boso menim say ni pana na ehia na do no sakode man fotu kabi debi ne rap no why ni ye debi they doubt o improve different thing okay tu kina so sa wache eni brebi ba so baby wanya ewe o so you no modi who say Lilwin I say ben up to now sabi you nyame fine sinikwa mpo no ma o can start 5 for untimi nyame film okay 4 untimi nyame film 3 untimi nyame film yeah esem nyame e bia ma me aso abon mbodin am nyame abo me yi obi asan kwacha da this is almost 50 to 60 70 years up to now we just yeah me film because you adwuma me say nya adwuma ketekete yeah ansa intino me nua batman program ya na ko fan sem bayo that case no and ba kita beton so oh ko fa you be everywhere you do something and issue issue ben problem ni intimi so be ba you so me issue no be say artist adwuma ka ho amanfo na hyehyɛ atom so on the kiti here faze ogun a hyehyɛ ire apato so me fidere ayi me I don't know money you yes na enam le pen fidie ya bo se wan kwanga fidie na esu na ha and wan go to ma wan fanka ni wo tene fenga dem mint am pay pepie no yeah me le pedam bisja le pedam se sa me pia na me ko shebi na me yisi ni yeah mpi en kwa ma me ze me mu yedu no batman me director we minia yeah me start da ba ko sana nyankopɔ dum obe directors be artist entu obi ne shop ano there's no way say Lilwin intim ba ho I have to come yeah ko minia I was that so minia batman so I dey kwa na ha me but me if me say minia so ko supporting I say koko is that koko me check kozi na wi a no mo yerete e da hono ma me bakagu o sa frame yi no the program no me dey je no do e so record because e hu nya sa na betwa to no e sika sha donke case we opa bu wi a baba na hye donke me na nwono yeah won ko na hia me yeah tim tu ka me bensi ti me tu ka me ko nua batman me ko do see from na zan mu nyina ho no zan so ya we zan so ya we o ho no bi se mu di machi ti mi do ho no na me nemu mpanimfu nemu nyina de ka trase chef atrase like ma trase oh ho no ho ko na ho swa yeah amasalai ana mimum mi wura mu ana me chiachi ko tiri asimi yo much pattern against me say Lilwin like air contokwa there be he some say Lilwin ache okay e ba san ti dara fo fi say wache umfu be baby it mi wura me chiachi no ma che ba ko mienu e do like like ye phone me like ye phone oh no wele wayeko onya ko me chiachi say no oyi phone fu betu ana me ye say chia na me chia me chia twam yo na kwa me mfiri di machi ti me chia twam na
Ochi akwama mfi. Me kwa na mfam because at least I don't care. Sana happy. Yes. Me believe me nim we ade ya ese Lilwin ancha like me mum me na me chacha na me fi kwa so ba me cha nipa ko to me chacha ya me chacha no. Yes me na mancha like ana tell to me. Hey. I'm there that's go for me. Me to me am eche na nipa no mum enya kwa want me ancha me no. Me. E mum say better against me. Ono mo ha say share video so na zan try mo sha say share. Say Lilwin ayere. Lilwin ancha like. E no. Gana fu binya time be say watch it umpuso baby we ba ti na sha like ba wo ko tan no. O sa de no. Ni man kasa. Okay. Ta fe gana for video na wo say da bi. Lilwin mum na eche. I like him when I answer. The man for 10 against 8 million. And he was a course. Oh, I think how bad then they man kasa. Timi papa no. I wish you mamma do connect beautiful way 8 million no. Na mu se place am video na me 20 million na mu say him about me nua like money ahoje TV bobo mo aba ho no. Place am me 20 million no umba location so. So we are most much one sim akọ fa na mete the car on and the patron mo hia and like ana boy na the camera uni ma me on the camera bobo me principle me hard you see if you do good you do for yourself if you do bad and me okay ti between on wasa fa fun ye video bobo no kutwa feel like so be fine me so mo say like ne lewe kontakwa o no won maka bom no ti na manfo no say be say like twa movie say video na say ebe kan be see issue ni nyina ko mfi say da bi nipa mo so mo kono mo twa movie so na me yawe ko meti baby no man kere ba no wan say abi twa video de akova ni nua no meti ase me obi a me ba ha dua ko mba wona me say ebe support mo no timi ko so phone camera meti wo ba na me nimu wo so mo ta camera video me da and true be say me do mo ese me nua no wasa fa phone so video nyina be fa me ni video me o mo say lewe mo kontakwa o wona like it ese message too I don't go kojo erigide kojo sa I do ho but issue be any ho dey na who as an artist dey na wo yamas perception e feel because I say no you bibi munye bibi munye bibi na adwene feel awere adwene no say ebi ase okay obecha na onya call a oye phone amafo say issue ebi say mo amudefo ya me say me ba ya pregnancy a mo say me manchia ni nyai aswe me na me chacha me do me chesi mo manchia mo say chef so hu ye no fa phone tare na so obeza obecha munye bibi ne fanyi sade ni feel enti no o say say Ghana for bien sa ko mo set so a ko ho won ba bia mo mra ho na support no na sa ade ni feel ko be industry ne ko no if ya sa ade no what we Ghana for the Ghana ni adwan for the yeah be ko I wouldn't want it no so what timase a me ni problem na ni man fa yan bona up to now mo me adwuma obi ko tima bom ka adwuma be adwuma abaka be 1.223 billion no what ko ase no ahame ide ahame ni famous ebe frame for adwuma on say issue buy say no ya we on say tell ka wiase no ebe mu dia go bia no ya mo blashi be me ha ne sate ya kambo smart kan kambo so na say abron so mu abi say abron so bisa abron kina men nem to abron say abron nwante misro abron nya men na abron nam we abron jano enhu ya bi e nua fo ja bia bisa abron to abron what was famous from first kojo be ya adwuma no like mu nyina ka ho no papa koma so nya kam say an ko ka wie no am say and I need to only fall like mu enka ho also women say your like me dey menye because unlike me ko share edin komo until me question wo mu like famous no also me no ko ahia na me say me kan as da bi hwe no me me nua te dey enti onu ka wie no ana so call like go back say adwuma no wana be so ko je kan ho anu so ni mu yere me kan wo dia omonye be so dia da say o ba twan dia wi akọ ansan mai re baba tiri o do nyira ho evidence ya ho but me ko jo ha me
Sasa no. Oh, that's what it is. Oh, the meal. What's the man can just and we yeah, sasa me ntwa no. I think say wo ba twa de wa no so aba de hono de mante ba de call ne ba na me ne like it. Me like it no ka che ne say enwuma bibiri wo ho. That is when sa producers kaka no no ye adwuma ne kasa. Say ekwan build the hono ma me wo call ne ba na me ne net wo na call ne ba. How for you? But in other times follow in 70 baby. Baby I do no respect when you industry ni ma. So you know say e simple ni fake kwaso. Tell me respect me ho. Tell me the item no. We start to movie base na we do that on social media. Cause my be school mo school an kwa be almost 1000. How for them ba school ye hwe me. Na school I'm in my school to be somebody no. Who da want that? Yeah. And to me say nkoso hene. And three me kuta mpenu fa kase fo member of parliament independent. I mpenu fo mu yedi mechi followers. Enye no. Ochine bi. Tine da we bi anya ne. Ochine bi. Yeah. Tina ha ko e fa parking. No, so we president, so we president. Anka issue ni ko janto kwa no. Me no ni. Tine menim de o menim. Hwema kwan yi. Me ntam bia. Ontina odo. Timi de me that stand by. Okay. Me that put keep the pro bobo na me che. You be try na ye bibi ni nyina ye you know issue here. I come. Issue here no. So ya question answer me for because I check do. I say oh yeah na obi akofa ba ya no obi akofa ba. Ene kwa na wo so we na emo bia. Ja no. Ene kwa bo ma me nyana kwa nanim. Wo de wonko wanim. O say emo a. Me maduru ya kana kwa say me jima ho me kakra kwa kakra. Medu dada. Maso minti so no so ka wasem ba bia da. Minti say like aje ba bia ka wasem say kwadwo say onka bi da. Oni issue bia. Makudu ho awi. Tira kan say me nyam. Hani nyire be end. Eh medu end ho awi o. Okay. Ti ase me na end ho no. Ba no me me je fa kakra. To mu obiare e meto end ho bi. Oh yeah, Mr. President, could you Lilwin and come on. Oh yeah. Na mamenka we answer me no we. Na oni kwaku flake. Boy, very nice song. Majimi o. Ba sanyum no, wan nye ho hwe. Ade, oni so obefa hit ho hit eja. Ana so me dey afa. Ade na wa boy nyum ka basa onya nyum no hwe. Nyum ne da. Ade. Gana fa odu ba je ko ade. Anyum no nice song. Oh, say mama say say mpubutu okopa. Na minim say ona abo oni minim. Na o tell my nyum no ada wana o say the over year na me fa nyum mai. Na me fa nyum mai. Tina e manfo kan say on fa nyum ba ana wo susura wo nyum. Ti pressure be tom so. Okay. Tina ma nyum na go biribi. Ti mi wilezi as music kwa me gide no. Bonya dibi no. E fine. Ana me wilezi mene nyum no nyum bi am wilezi nyum bi. Oh. So the family. Mene last mate. Last mate. Yeah. Wilezi we no. Ana mbe ye mene kwa fake de no. Ana de tum. Ebi eko. I think I'm trained. Na be say wilezi flow, na be say wilezi mene colors de no. See. Sarowa no. On say we ni kan tem. Wilezi ni one, put ni one na je old one no. So I put old one na ni one ba say me ja old be ni one. Yeah. Nti ha I feel kwa pressure say chele nyum no. Oh ba. And I feel my hands say promote nyum no. I think say why you fair to that particular song? That me fair. Why you fair? Me fair me kwa say no say ka who is can promote? No me say tio enyu no kebe ko. Because me hu say fake post in the party no. Which na enyu no trend. Na say eh ko jo nyum na dey say. Me nyum bia no. Instance you. Anonti anything me nyum be chance na hit. Sana me ti. Asa and I feel man for Lilwin kwata sembi wonya nyuntuni we dey nya botire nchiri kakra. Yeah. Ti me nyum bia fa later. Okay. Anonti anyuma fa bum ye lada ne. Yeah. How about that can be a fa later a chita sem anonti wa wonya fa later. Ti me nyum nyina from ye be last minute go freak and colors nyu no. And ebe bro from December ko kan be begi. Sir. Enti atam for the Masa has some back to back. Today, no why video be an ocean. And no video na, video na person will be trying. Be training ya, you video, phoning ya. You know, like Kwame last made, Gogo Freak, and we call us. Be training ya, different setup. Oh, okay. Village. Okay. Nice. It's something you want your mama pa because you mama for be the bomb start. Near the password say you type post to pa. Very nice. Oh, man, some confused side. Yeah. I say, Saga and Yankopon Shana man pijab more pan comment. O party se o wa agin papa boy no. Yeah. Okay. Pinafi se wan nwena wi opushi a enye ne dia e common tin ko pushi. The boy
One ma opushim bitya nyumba hit. Kwa hita robo show ni bi. Most artists ni nyina no. When you want push kwanto page. What I say me amaka na ha me o. Be mfa nye de obetina mo na artist mo na hete ya no Aseidu mu no. O feature ni para o se kono so push. Ya onu so push ni pa na feature no o mo na hete obenya susu abo. Ti won push. Ojo no kwa no. Okay. Ti artist musicians no on ko so ya o ma sa abafom. Enya duru bia e obusu ban. Fine, o bre no obi push you. Yeah. E feature na wenya hit. Wo so ba ye no. Wunu abi, ukolisi ankasa nya upcoming o. Ukolisi anu no ya o hit it epe feature unfi no. Ti boko from sa na tie. Yeah. Kama. Yeah. Adobe no o mo so ban. Yeah. Kwa meji enyum. Wan posuda. Anointing. Ai, by FK so. FI. FI we ansa ba me twa video. Bronya no, o push kan hit. Wan posuda. Because me actor. I'm imagine dada. Diga artist bia fe no ba, nsuya fe no ba, ke be beef me hu hia. Me ankasa me nua last meet me nyumi. Ye be yi. So ye me nua kuma. Fa se me ba no. Me na nyum. On ko post on Instagram. But ne dia ba ko no so boa na pa Friday night. Sen ma na mo me nyame. Oza. Na wo dia ne wan pushi. Wan pushi kwanto Instagram. Oba me nche wo my 7. Okay. Every video. Or the story. Wow. I'm found to the main Instagram. No man. Sanity. Yes, I did change shit. But me no. Once I'm here. Imagine you me din dada. We can artist be fe no pick ba. Ke baby. And who here? There be times if you could artist be hwie. If you do good, you do for yourself. Tina stone money shata wole mo asagoro. E ku share. E ho na e kuro no. Yeah. Adwena e boys ni bitrim na nye. Ukolisi preaching. So be charge. When to ya wonya bone. Yeah. Obetu aka so eno so won sa anye. Yeah. Wo so won ka charge wo so anye. The interest adwuma e bone wetrim. Yeah. Enti basa wow asa wo kwasa wo nkodo tensen soro. Anya duro bia o. Eya esuban. Ya bebe wo muni adwum bone ekutae. Se empese we esuban ya hitimi. Biso be koso ene ekunye nyina. Ti old one for na be koso e dey. Sata mo koso wo soro na. Ti we mba na wateko. We ba na wateko. We ka say ene so edu ni. Adwen ne kuta no. Yeah. Enya ni pako wo ba obi na bu a wo bre. Obi ne push you. Wow. But wo ba no so push you obi no. Wo fi. Wo so anye. Na say wo no wetiri. Yeah. Well, Mr. President, how na area come on nyina be I think say production na word we kira o mo twen Mr. President. Ti na me ba say me ne Kwadwo Kasa Lilwin e ba bi. Enti me music video bia me feature obi bia no. Me fe no ntwa me twa. O twa wa de. Ama enyim video music video. Enti ma ma abonte. Yeah. Because by fila. Let's so because on picture video we just akode. Onbi. E ba sa manyo da ho nti me side me be me fa me de creative mama stars no. Wo feature stars side bi na wanyim na you video o viewer. Twa no munya animation fa ni nyiram. Wanya animation fa concert bi show. No preach yeah. Say movie na your premiere no. Tickets were out already. Hen dey benya tickets out or date na da ben location here here. Oh we in the on the 10th and the 14th. Ba ko ye Crew from Sikani. Crew from Sikani. Me who trailer no. And on the 14th. And a money or gate man. Yes. I say company bi ha say e kutumba. Oh okay. I say Ghana ni ma gate man, ni ma bia wono. If you say introduce the ba. Oh okay. I say yes. Ko member security for no. Because na who is camp dey ba na Ghana say na bodyguard. Yeah. What the my bia no so dey fantino. We no money bibia. Oh okay. Yes, on the 14th February. A man so to kese for nko. I know den. 14th February. Okay. And it was Crew from Sikani. Okay. That time for no Mad Queen. Oh okay. Mad Queen to premiere the album because 10th and then 14th Valentine's Day. The May one ankasa pa kese pa na Crew from Sikani no. Oh okay. 14th no. Okay. The Mad Queen no prepare poem. Yes, team no just came into a big match. Omuna na kwa reason pa na say me support. Yeah, you know he. Kumasi City Mall.
Golden Eagle Cinema. Kumasi City Mall. Kumasi City Oh, okay. Because the was here, maybe I Mr. President, when I'm for you because I want to that we Kumasi Mall and Golden Eagle Cinema. Oh, okay. I want to so India. O take it no from. Okay. Tini we are sana Golden Kingdom no. And the young team I try we are okay. Okay. All right, Titi, you know on the 10th and the 14th Kumasi City Mall. Then you Mad Queen 10th on the 10th. Crew from Sikeni no. Yeah. See, Jalebaz the former girls in your show or nothing no. You question support the Ghana movie industry na ensa empeja. Bibi obi abeka na bra yakwe. And you can say the change Ghana for you now. I finish as yeah. The first production, we are second production, first production. Okay. Sampon, yeah. We are second production with Empire, and you know, you started. And fan pab, what a fun pab on Tetchy. Since the best fans from Tetchy, for from Macao, Udon from water, from Macao, and for with Empire, and moving Conning. Yamisha Munina, made one frame I remember. Said the member quite a one frame I remember. All right, Mama Mokunya, Sama. Remember, and I don't want to say, maybe some make be a hard journey. And no man come in here. Yes, we show fans and Munja certain. The fans in the Minification and say, we can say, Casacasa, and I'm on my tiger say, Ubisa questions and who he intend a month for attack. Tinya say, be a quality. On by say, Sequence be out beside Bisana and Faquam. And once I cool, the questions is time for Quam. Yenny and Swim. Ubi shall be a question. Coming when you are for Quam. Or maybe that friend we have a go. That I must have a conversation. Yes. Maybe I met me beside the CIB issue by me. And the rest of the Scadi. Ubia. Ubia. Oh, once in the power was cut. Just a bit in the mood to chibi. You said, I didn't mean to pay Ubiasi. And a baby. Eh, wow. Eh, wow. Asa. Yeah. Oh, I didn't come anywhere. I say, Naisha 10th and 14th. Na yanko share movie na director Big Matt and then Jackson Kebentum. Or my director here Babe in Mad Queen and then Crow from Sikeni. Now Crow from Sikeni be all there. Ampa. Escafo Crow from Impossible. Crow from. Escafo. We don't have to. Crow from. Ampa now what Crow from Colombia side of Colombia. Yeah. Oh, okay. Omo be here homecoming oh. First time better now. Omo homecoming what? So homecoming be am frame. Oh, omo homecoming. Na so omo meeting. So medical first one, medical first. Crow from omo ye bi da. Omo ye bi da. Crow from homecoming. Oh yeah sure. Omo ye bi. And omo ba be ye bi. Crow from homecoming so e ba so na say boys in squad nya be share be meeting. Omo homecoming. Omo medical ye bi. Nti what na Crow from there na edu try say why perform a show energy now there about yeah meaning pa ofuruku so ofuruku homecoming yeah all right then come on be say the fresh boy papa ji high Poleeno multimedia ye ba ye Wizzy from village and ye be di enkomo no ye wa ha movie adwuma dey because we ha bebre me won say to be any squad no omunyina we kira je say adwuma because gidigidi watch out from a lot from the camp of Wizzy Empire. Thank you for watching. Ache sa